Digel destpêkirina helmeta bangeşeya helbijartinan li Sinûrê Baznê Akrê kar û kombûn bû serxistina lîsta Hevpeymaniya Kurdistanê dest pê kirin. Bi berheviya heval Selam Abdullah Sûrçî endamê Encûmenê Serkirdayetiya Yêketiya Niştimaniya Kurdistanê kombûneka berfir e. Digel stafê Komîta Rêxistina Girdesên li barekeyê komîtê hate encamdan û têda behez li çewaniya karkirinê û xwe berhevkirin bû serxistina lîsta Hevpeymaniya Kurdistanê hate kirin. دیارە مە وەکو لیژنا بانگەشە هەڵبژاردنێ هەم ڕۆسەرێدانە کۆمیتا ڕێخستنا گردەسێنێ کرد بۆ ئەوەی پەیام و بەرنامەی لیستە هاوپەیمانی کوردستان بە ئەندام و دۆست و لایەنگرانی خۆمان بگەینێنین بۆ ئەوەی بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن بۆ ئەوەی لیستی هاوپەیمانی کوردستان سەر بخین و بەهێز بکەین. بەحقیقت بەهێزبوونی لیستە هاوپەیمانی کوردستان بەهێزبوونی ئەو پەیوەندیانەیە کە لە نێوان هەرێم و بەغداد دروستە بیتن بەهێزبوونی لیستە هاوپەیمانی کوردستان پاراستنی مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستانە لە بەغدا. Sinûrê nahiya Girdesên devereka berfire li xwe digirêt û xelkê wê deverê jî bi her du pêk hatin xwên serekî ku eşîreta Herkî û eşîreta Sûrçî le li xwe digirîtin. Diyar dikin ku dê bi ciddî kar bikin bû serxistina lîsta Hevpeymaniya Kurdistanê çûnke serkeftina wê lîstê dibîte parêzera rasteqîneya mafên destûrî yên Herêma Kurdistanê. بەڵێن بە خەڵک دەین لەم سنوورێکە هەموو تواناکانمان بخینە گەڕ بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتێکی باش لەم سنوورە بکەین و هیوادارین خەڵک لە هەموو چین و توێژەکان لە هەموو لارە سیاسەکان بە جۆش خۆشەوە بێنە سەر سندوقی دەنگدان دەنگ بدەن بۆ هەر کەسە و دەنگ بدە باوەی پێی خۆشە بە تایبەتی ئێمە کار دەکەین بۆەوەی لیستی هاوپەیمانی کوردستان بەسەر بخەین بۆی نوێنەرەکانمان بتوانن لە عێراق لە قوبەی پەرلەمانی عێراق خزمەتێک بەو دەڤەرە بکەن. لیستا هاوپەیمانییا کوردستانê لیستا hemû Kurdaya ew dibîte destpêkek bû çi tiştê bû ji feqîr û jara û bû azadiyê bû raderbirînê bû hemû tiştê bû serêxistina me beyna me û bexda ku kêşên me de çareser ketin rastî heker lîsta hawpeymanî biçîtin kêşên beyna me û bexda hemû dê çareser bin xwe heta gîrûbîna rêkirina bûjeyê jî ew şûleyê jî çareser bin. Serêxistina lîsta Hevpeymanî erkê here serekiyê hemû Kurdekê dilsûzê dû zanetewiya xwe ye. Lewra PTV ye em hemû bi hevra kar bikein bû serxistina vê lîstê. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Nahiya Giresun.